manyete obosani mbole bogokorwa sabasae tiangorera umusaho ya mukuru wase county ya Bomet umusae umumura bagasoa sobosani no musaho munyaruka umusaho munyaruka na bwate chibesa konyosomire alikuwa na pesa konyonyorega asiago kora mimi bwate kabesa wono ekero umumuroyo amubeke box bagakuana bakaigwana na umuise koyo akaibukia kumpenda sana huyu kijana kiume akamuanja sana umumuroyo ekera muanja bono ubwanja ni bono bwakinire umuise koliere akaba convinced nga umumuroyo oyo nerora abo mwanchione bwobugima bwane egento konyo umumurori atara development yaye ere yaringi kawaida nga uyu no umuise ketigamo ngokiri nini na kadhalika nothing serious lakini umuise koyo agatake serious umumuroyo agacha akale uzirimo iga tebaga gi aminto rondense sana bana ningepata hata kama ni 5,000 kwa jamani zingeni kuamua mahali ningekuamka vizuri sana jamani kini abasani bale rutima idinga kibale chakonyoro musani ugukwigena kwa besa ni kitungumu uino musani oyo munyaruka agotebia kama tebia sasa babe ni nini kwani shida ni pesa si unanipenda na kupenda mbona mimi hujaniomba pesa haya ni made no bwate uino musubati kwa matebi wana namanye no bwate kagatingo sabeti ya nje onge genuine reason ni beste ko borango kwa lakini nchira nayi ure kwa kwanire no bwato bomigu tinta itikorra ko kuchandeke birengere lindo azama zikali amaneno muziko yanga ibugie simi yaye akabata iga enamba nabwate okay iga eseveti baby mesimi ya oko edazi baby oko kobiena baby oko edali oko kobiena oko enda seseme oko festival oko festival seseme ya pesa yota kusia automatically gata gitaro ro lia shituke muino kamoto bele 15 ala ekara ro 15 mongwaro lyo kubiga gi atararo ngutuma ukhoteka ke oyo tuma ningo mato ka tanyo timalieta buya alia malieta ali official omatera mukuru kane liete likozenga kibogo zembe bibebi kozenga ki mukuru kana bakoma eto na bokonyora chinga kikete ka afro monta ko buli nga yakurukwa italia gatiri akabire ito ko ijira you can't even remember egara yo mete babe o kwa babe bure ni boiro dali obogora jaga kai balieta ya kugelero uko enda senda mabuga kanyade bwe kaireria 70 boido kumia kai 15 ala isano na kwa ntale kumanya kwa na 35 mwino egera chichanga na chicha 25 kai akomatebinga idea tinta getio chande kekindega iga vincheni ngwanjite nayo nyekunganjite basi ni sawa umuise kuli from there agachaka ko invest ya so muroli agachaka mwachi besa muroli agacha grata de chibesa nabako moya yani bintu gete agachaka ko kumurenda buya kabwate kerengera linga huyu atakuwa mume wangu sio bwana lakini jamaa ana habari zozote hajafikia hivyo viwango vya fikra tarai kira birengera libipi mungwano lya gaji wake savu litukeli mokaraire agatebanga no asaya sendo chege dekero chira tinde robeli nande tindi tayare namba yane ya Airtel na bwate bono ya jido uji bwate network ade gobeka karabe kisibwele bwate network akabeke yedunga karabe yedunga bwate ko bekire dunga naboko manyo muntu gukoligia lakini yako mteja kama mteja boido bona it is up to you kubwakero lyo koligia musiko lya gajigo kongonde simelia wapi jigotema kumuri manyo limbanyora neti one time agachaka monyora ghafla ukoli bwana ingikaendera teke kwani shida iko wapi hapana nilipata shida fulani unajua na anda akajagara kuru excuse but simiane igachiega hakanse ande ne simina golete chiba nyinge kale igekera na nyorete ke barua gete
wana bwana deliko koroma ete yani ni shida juu ya shida. Kwani ona simu ndio simu ndio inafanya unakaa hivi hatuwezi zungumza. Tafuta sikupati bwana, simu tu. Kwani simu peke yake jamani? Kwani hiyo simu ulinunua pesa ngapi? Simu nango lete 35,000 bwana. Nchandegete kwanza. Nchandegete na ndisi mieka rongoligiriria model ya ibona yasukire bosio, ya chire ko yaje tebodo kiupia upira advance divono na roche kara 55. 55. Ngiri Austin. Akamutumira 60,000. Akamutumira Austin. Izi miigenda liye. Egenda liye simi yangu. Ichire gore transport. Nando bayoni koranche tokuwa ne WhatsApp koranche to video call ne bintu binde binge. Ala. Obongwaro libora gaere ndako. Ndako le bono. Wala karusira ile ile agatukuta. Wala kamera libuteja complete. Usiko umuri yale kwa bono. Tia muri. Taya kama yora. Akitaja kama nyora. Nkwanege nteke motogole. Era ndiji tuba kwiro kwa ndiri kukwara gereje. Actually tengo teiga dudus. Ndio. Enjera basacha n'abasubati batongire. Omusubati nabagwanje omusacha lakini asinyuko motebya. Ndio. Aitwe egente kongupia zabasubati abange. Kweli. No kati yo musacha ngana muanje tengo mwanchire. Tali raisi. She will only express interest you out of actions. Ndio. Asa makore bintu ete. You know, which means Abru Musacha was very sensitive. We interpret some actions. Ndio. And behaviors yomanyango muntu nabwate interest. Which I said. Kweli. Number 2, dudus. Bono ige generation tole na matukaya bono higa. Abasacha abange bono higa art ya seduction higa yasira. Umukiyoli boli kwale ko make koligio musubati umukiyo igosira. There is something kia koreta seriousness as a relationship we watcha. Umusache tomete that time. Actually kia gora no marriage yatinga relationship yatinga. Avenga kabisa kwenda watu irwasege tonga inire. Wait na gocha that still you look for it tomorrow. Simijiyo. You know. Urenze yege now. Yeah. So you will treasure omonto gocha as a result of such a struggle. Nowadays all the banga high. Reaction ye gocha kurubo ino wakuminga ngieke. That's why people are not serious with relationships and marriages anymore. Eki ato struggle iti. Gento kende yonsi wo struggle konyole nseye. You will treasure it, my brother. Ntobaza konga ina nagaiga. Mwanadada alikuwa wrong. Alikosea mahali mwanadada. Sijasema alikosea. Nikuuliza, nimeuliza, hujasema hilo, nimekuuliza. Okay, sitaki kusema alikosea. Sitaki kusema alikosea. Lakini kabuke tenga by behaving njire yago behave nga na wini enkoro yo musacho yo. Akajari ligena. Lakini tengo tebiga. Nonye chisimbo nyore chirairense isano. Enjare chiriete. Ndio. Ege chule ke mnyoke koruboino gojase jire. Wega jitame. Enkola gosa jire. Wega jitame. Chimayo chikorengere likurumbaga ngaki ekingi kiale. Kingi kiale. Kwaza njara tole. Tuko nja. It is obvious in the reaction you expect. Tige hante be hanta. Pray. Tige be pray. Naonya za tongete ecosystem. I'm telling you. Lakini bado hujalijibu swali langu. Musubati arenge bobe haya. Ambu yale. Ambu yale kiagera kolengana nere. Ngwerwanira ralenge. Okay. Yeah. Okay, mbali berwanire njenga bune nande bato boire. You know, people are not the same. Huyu jamaa at any given point, huyu mwanaume anaweza regret at any given point. Ekara so trainer ba ku regret. Kabere yaye. Arachanya ole kironi ege kongu. Ekironi ege kongu. In terms of
in terms of nyoro musubati kero tigiro yo tari na aja royo mutagite bono ne ajirigirie kero ni bweka Yes. ege kongu bono kigata gitachirwe abaza korekereria tapekuru baji kuligio liramanyore Lakini no chengo tebi. That is why bone gutebekana gato basa go base foundation ya kinde yonsi go chaka in the name of love as achievers na material things. wana nalikuwa kuri viyanga mapenzi si pesa Kweli. Wala mbali. Akito igora bagukwana ngambi yandere Range Rover imekubwa. ano lakini unabotambere netokoteba iga kokorro wanchiro monta singi chige ntugete igekoera utamwacha tu utamwacha tu Kweli kabisa. Utaachana naye. Mapenzi hayana sababu. Kweli. Nampenda tu mtu, nampenda tu bure. Mapenzi yako yakiwa na sababu. Ikiisha kuisha. Unapenda hiyo sababu. Kweli.